Još. Poštovani gledalci Bela Mi televizije, dobroveče i dobrodošli u ovu zimsku sesiju razgovora i susreta sa Jugoslavom Petrušićem Dominikom. Kao što smo i obećali u našem zadnjem susretu 11. septembra, pozivamo drugu stranu, pozivamo druge strane, pozivamo sve timove koji igraju ili misle da Petrušić igra, pa i novinari koji rade sa njim intervjue, da igraju za neki od timova. Rastali smo se, dobroveče, dobrodošli, rastali smo se sa jednom vašom brigom. Na moje pitanje je da li se bojite za vas, vi ste rekli, sećate se? Ja sam rekao da se ne bojim za sebe, ali se bojim za vas. Dobro, Nišava narasla, ja još nisam u Nišavi. Da podsjetimo, dakle, govorili ste... Ali zato moji šefovi su osuđeni, odnosno moji bivši tasti u Francuskoj osuđeni, svi oni ljudi za koje sam vam nekada pričao da će odgovarati za sve ono što su počinili u aferi šverca oružja, odnosno one ljude koje sam nazivao nekad kriminalcima u Francuskoj, danas su osuđeni i dobili su blizu 120 godina zatvora. Kad ste rekli vaš tast, to znači moj bivši tast, izvinite. Dobro, i to je isto za naše gledalce možda, ne baš tako važna stvar, ali vaš tast je zapravo... Bio drugi čovek francuske tajne službe, DST-a svojevremeno, i on je upravo prikrio činjenicu u francuskoj tajnoj, na suđenju Širaku, odnosno njegovim ljudima, ministru unutrašnjih poslova, ministru odbrane, odnosno drugim kriminalcima koji su oružje koje je poslato iz Rusije Srbiji okrenuo iz Mađarske, poslao za Angolu, iz Angole za Iran i radilo su sistemima S-300 i sud nije prihvatio njihovu tezu da on možda slaže da su oni spasili pilote i zbog toga mogli da prodaju oružje tim zemljama, nego je prihvatio tezu da oni nisu spasili pilote, da oni lažu i osudio te ljude zatvorom. Neki je osudio i simbolično, ali ih je kaznio, znači oni nisu pobedili. Moja borba sa ovim stvarima je trajala punih 15 godina. I kad smo vi i ja razgovarali u septembru, dakle u toj posljednjoj emisiji, vi ste bili ubeđeni i govorili da će francusko pravosuđe osuditi i bivšeg predsjednika Žaka Širaka, jer u grupi sa vašim bivšim tastom je osuđen i Žak Širak i ukupno su zbrojili 120 godina, je li tako? Žak Širak je osuđen uslovno, odnosno simbolično nemaju pravo da ga osude zatvorom. Ali jedan, recimo, njihovih... A vašeg tasta, izvinite? Mog tasta su osudili sa 2 godine zatvora. Je li ima pravo žalbe? Imaju pravo žalbe i sve ono? Ne, oni imaju pravo žalbe. Na kraju krajeva uopšte su nebitne te kazne više. Bitnije je da su moralno oni kažnjeni i da više ne mogu da lažu ljude u Francuskoj. I da se zahvaljuju pokojnom Borisu Jeljcinu. Upravo tako. Ne samo to, nego ovog puta, prvi put u istoriji toga kažnjeno je 49 ljudi, najmoćnijih u Francuskoj, odnosno nije im dato za pravo da lažu. Da ne koriste sistem, odnosno da se služe sistemom, nego je predsjednik Sarkozy dozvolio pravosuđu da te ljude izvede ispred lica pravde i da dokaže da su ti ljudi svojevremeno, dok je rat bio u Srbiji, koristili ovaj rat zarad svojih privatnih interesa, odnosno zarad svog materijalnog bogaćenja u sadejstvu sa našim tajnim službama sa svih ovih prostora. Gospodine Petrušiću, upotrebili ste jedan termin i sintagmu koristiti sistem, ne smeju da koriste sistem i to zvuči visoko demokratično i visoko utešno za sve nas obične ljude, dozvolite. Dakle, sistem može da bude jači od pojedinca bez obzira na kom je on nivou kad sistem dobro funkcioniše. Ali, koristite li vi kao Petrušić, Jugoslav kao Dominik i sve što jeste, hodač, šetač i tako dalje, koristite li vi ljude, a posebno novinare, i ako je tako, zašto koristite mene i zašto ste izabrali baš da koristite mene? Odgovorit ću na to pitanje, ali ću se vratiti na prethodna neka pitanja, imate pravo to što ste me pitali. U većini slučajeva koristim ljude, znači uzimajući i vas. Znači, kad kažem i vas, tokom svog života posao mi je bio da koristim ljude, države, generale, pukovnike, novinare, doktore, prostitutke, homoseksualce, odnosno bilo koju strukturu ljudi koja mi je bila potrebna da bi ja došao do svog cilja.
I nisam vodio uopšte računa koga ću koristiti, kad, gde, odnosno nisam vodio računa čak ni ko će stradati, ni gde stradati, ni kako stradati. Ako je to bio cilj jedne zemlje, ja verovao u to. I verovao da to uzvišena stvar da bi jedna zemlja mogla da ona svojom demokratijom stigne do svog cilja. Jer sam smatrao da ta uzvišena stvar u demokratiji treba da donese da se čitavo društvo u Evropi demokratizuje, odnosno u svetu. Tako da sam ja verovao u te velike stvari, odnosno opasne stvari. I koristili ljude? Ne samo koristio. Nisam uopšte vodio računa o njima kao jedinkama, nego sam vodio računa o sistemu. Znači, ovde pričamo o sistemu. U tom kontekstu možda i vas koristim. Kako? Pa da bi sistem mogao da spozna istinu. Ja vas dovodim u direktnu opasnost da jednog dana stradate zbog ovoga što radite sa mnom. Znači, to je inercijom svega onoga što ja radim. Svi oni ljudi koji su... A zato sam morala i ja da pristanem i moj redakcijski kolegijum, je li tako? Pa između ostalog svi vi ste u jednoj opasnosti od onih ljudi koji žele da prikriju ova krivična dela. Ne jure oni konkretno vas, oni jure da se zaštite. I oni jure svaku instituciju koja pokušava da dokaže da su oni krivi. Ili da su učinili nešto ili se služili sistemom. Operativac ste od velikog iskustva. U svetu kome pripadate veoma vas cene i one strane za koje ste radili i one strane protiv kojih ste radili. Koliko vi umete da razlikujete stepen korišćenja, recimo, novinara i kad koje, nismo ni svi isti. Neki novinari i ova televizija hoće da vam pruži etar, hoće da vam pruži mogućnost, verujući u dokaze koje ste doneli. To je ono zbog čega ste vi ovde. A neki novinari možda zbog senzacije ili možda zbog toga što je njihov cilj da iskoriste ono što vi koristite. Znate, u svakoj normalnoj društvenoj zajednici, uopšte nebitno da se mi nalazimo u Srbiji ili u Africi, Aziji, Latinskoj, bilo gde, na kraju krajeva na svetu, gde bi ja izgovorio ovoliko teških optužbi ili reči, gde bi ja sa vama pričao 20-ak sati, moralo bi... Koliko smo pričali. Koliko smo, na kraju krajeva, ne samo sa vama, nego sa bilo kojom institucijom, da li su to novine, televizija, da li je to u Francuskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji. Evo da počnemo od njih, ja sam prvo kod njih to pričao. Neko bi mi dao prostora, pozvao bi me i rekao bi mi: Jugoslave Petrušiću, ovo su notarne laži i priveo bi me zbog toga, odnosno morao bi da odgovaram. Ako ništa, morao bi da odgovaram za uvredu časti, za povredu svega ovoga što činim, odnosno što radim društvenoj zajednici. Znači, ne privatno ljudima, nego društvenoj zajednici. To je strašno velika razlika. Znači, ja ovde ne vređam, kad povredim jednog generala ko što je Nebojša Pavković, uzet ću primjer njega, ili Perišića, koji je bio načelnik generalnog štaba, ako se sjećam dobro, od 1991. do 1998. godine, koji je bio sinonim uspeha generala, vojnika, koji je jedan od najvećih hoštaplera koji je mogao da dođe u vojsci i koji je mogao da izda ovu zemlju, koji je pobio na stotine dece. Znači, jedan od najvećih... Kako kažete pobio, govorite o generalu Perišiću i o njegovoj nesposobnosti. Ne, o njegovoj izdaji, to je strašno velika razlika. Ovde se ne radi o nesposobnosti. Ovde se radi o umišljaju njegovom, da radi za strane tajne službe, ali ne za strane tajne službe, nego za privatnike stranih tajnih službi da bi došao i domogao se nekog svog cilja da jednog dana bude jedan od glavnih ljudi u vojsci Jugoslavije, jer su mu tako obećali. Odnosno današnjoj srpskoj vojsci. I takav čovek je doveo do takvih razaranja na svim stranama, da li je Hrvatska, Bosna, Kosovo ili bilo gde, i učinio dostupnim ciljeve u raznim gradovima u Srbiji, dao tačke gde će civili stradati. Jedan takav hoštapler danas u Hagu služi da potkrepi činjenice ljudi koji su sve ovo uradili. Znači da priznamo zločin i na Kosovu, i u Srebrenici, i u Vukovaru, odnosno u Bosni, tamo koji su dešavali. Znači, Perišić ne brani Srbiju. On je tu da potkrepi činjenicu da je on bio pored Mladića posle Srebrenice, odnosno jedan nebulozni bolesnik, navodno, koji je donio jedan kamion humanitarne pomoći iz Amerike koji se zove Ned Krajišnik. I se njegovom slikom dokazuje umešanost Ratka Mladića u zločinu u Srebrenici. Zamislite te nebulozne bolesnike, šta su oni bili spremni da urade, ne bili prikrili činjenicu da je Ratko Mladić stvarno učestvovao u tome. Znači, ovde ne kontestujem zločin uopšte, niti pričam o zločinu. Ja samo kažem o fingiranju toga koja je uloga stvarno bila Momčila Perišića. I da su svi naši oficiri pred rat na Kosovu znali da je on strani obaveštajac, ali da niko se živi nije drzno da tog čoveka stavi u zatvor. Pa ko je Momčilo Perišić? Za koga je on radio? Pa znači on je radio u sadejstvu sa ovim klošarima koji su kod nas bili u to vreme. Dobro, konačno je uhvaćen na Ibarskoj magistrali. Ne, to je bilo samo razračunavanje tajnih službi engleskih i američkih.
To je bilo samo njihovo lično razručavanje, jer je Perišić radio za jedan klan, Pavković za drugi, Krga za treći. Ali vratimo se vašem klanu. Otkud tako zadovoljstvo, pitanje ima nastava, otkud tako zadovoljstvo kad kažete tim za koji sam ja radio, dakle Francuska, pre svega jeste francuski oficir, da podsjetimo gledalce, bili, jeste ili šta god, kažete sa jednim smeškom, moj tim je sada osuđen. U kom si tim? Tim koji je mene pravio. Znači ljudi koji su dozvolili da budem to što jesam. Ljudi koji su mi omogućili da budem neko u životu. Znači ja pre toga, zahvaljujući tim ljudima, ja sam postao neko nešto. Odnosno timu Mitterranda. Znači ja ne mogu da kudim te ljude kako su me napravili, zašto su me stvorili. Ali mi nikad u životu, prilikom učenja tih mojih škola, prilikom našeg posla ili rada, nisu poslali na teren da ja ubijem, da činim zločine. Ne, da činim zločine, ne da ubijam ljude. To se dešavalo radi političkih ciljeva, ali mi niko nikad u životu nije rekao Jugoslave Petrušiću trebaš da uđeš i da počiniš zločin zarad francuske države. Ja to nikad čuo nisam. Niti sam čuo to kod Miloševića, ni Tuđmana, ni Alije Izetbegovića, niti sam to čuo kod Clintona, ni kod... Nikad u životu nisam čuo da jedan predsjednik države izgovori takve... Jedino ste izbegli Rusiju, da spomenete. Pa, Rusiju ne spominjem iz jednog prostog razloga, jer Jelcin je bio notarni alkoholičar puno vremena, pa on nije ni bio predsjednik Rusije. On nije bio predsjednik Rusije posle Gorbačova koji je izdao Rusiju. Na onaj način flagrantni koji je izdao, sve dok nije došao Putin da zaštiti neke interese ruskog naroda, odnosno resurse ekonomske, to je bilo bezvlašće. Tako da ja u to vreme ne mogu ni da računam da je Jelcin nešto činio Rusiji, odnosno da je hteo nešto da učini Rusiji. Tako da nju ne spominjem u datom momentu, jer su njome vladali... I zamerate nešto, upravo to je to oružje... Kako ne bi zamerio Rusiji koja je upravo najviše doprinula da bude bombardovanje na Kosovu? Jer je Primakov upravo prevario Miloševića 98. da